Салам достар, ТМТV телеканалында тәмлі күреш тапшыруы һәм аның алып барышысы мен Булат Бәйрәмов һәр баршагызга да ялкынлы, кайнар сәламнәремне юллап калам. Бүгенге кунагыбызны сез әлбәттә бик беләсез. Җырларын тыңлыйсыз, яратасыз. Мин үзем дә аның җырларына белмим, үлеп гашык урамнар буйлатып, көттермәсә гидәнкәләрне һәм башка бик күп җырлар әле ул җырларына түгел, ул җырларга төшелгән клиплар безнең ТМТV телеканалында һәм ниһаять менә әле бүген аның сольный концерты да була дип беләм мин аны. Каршы алыгыз, моңлы җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров. Керәдә Вадим. Шикләнмә. Сәлам. Сәлам Булат. Сәлам Вадим. Сине күрү өчен күңелдән шатман иде, күптән бездә булганың юк иде кебек. 4-5 yılı vardır. Аны хәтта генә булды инде, әйме? Булды. Бу инде әле теге пандемиялар хәтта килгән иде кебек. Знаешь, бар инде 5 yılına бар икән. 5 ел бар икән бар. Я ниләр күтәреп килде менә. Концерттан дип дөрес әйттем бит. Әйе. Башлыйк әле шуны. Бүген концертың бит синең. Бүген менә. Концерт менә ашап пешерәбез дә. Әйе. Концертка шушы ашауны тиеп. Ашарга барабыз. Концертка барабыз пирамидага. Әле иртәгә дә бар бит. Әйе, 2 көн. Алла бирсә. Менә сиңа зур бүләкләр килдеңдә. 23 жыл бит инде, менә 24 жылга календар. Син молодец, кара 24 ке саккан мине. Безгә гадәттә декабрьдә, ноябрьдә китерәләр 23-не. Мөмкиннәр. И менә шушы минем иҗат җимешләре. Бакча җимеше түгел, акча җимеше. Ага. Син җырларың. Монда кашан чыгардың син? Я мин чыгарып торам, бетеп тора шунда. Чыгарып торам. Кыйбатмы? Флешка чыгару хәтта электрлары диск чыгару кыйбатмы дип хәзер флешка чыгару кыйбатмы менә. Жарты капчык. Ярты капчык. Кашыгар булай. Ничегрәк? Сатып алалармы, бүләк итәсеңме? Булар сатып та алалар, бүләк тә итәм. Социаль сетьләрдә язалар да, безгә дә җибәрегез әле дип. Кайбер кеше почта белән җибәрәм шунда. Яхшы икән. Кара әле. Җайлы нәрсә? Сорау инде ярак киткәнче. Гаилә туктаткач теге биргән бармы? Флешка. Әле бу партиягә да ләккәннәре юк. Юкмы? Яра. Менә ләккәннәре юк. Туктатсагыз Вадимны. Вадим ләксә. Алла сакласын. Яхшы. Вадим, безнең тапшырыбызның шарты булайрак үзгәрде инде. Анда күп төрле үзгәрешләр кичерде. Син килгәнче хәзер тәртибе булайрак, синең алда хәзер пайда булачак монда. Продуктлар, ризык дибезне, ингредиентлар теге яисә бу ризыкны пешерер өчен. Син нәрсәдер шуларга карап пешерергә кирәк, башта кемнәндер син әле киңәш тәсире аласың. Я хатыныңа шалтыратасың. Син сеңлең дә бар бит әле. Әйе, аңа шалтырата аласың. Белмим, берәр апаңа, туганыңа, якыныңа шалтыратып. Кара әле бу шундый нәрсә микән дип үзеңне тикшереп карар өчен инде. Туры эфирда. Аннан соң пешерәсең дә, пешереп биткәч, инде миңа телефонга җибәрәләр нәрсә килеп чыгарга тиешлеген. Мин аны үзем дә белмим. Беләсезме? Үзем яшынап. Әйе, ансы син пешереп биткәч кенә. Җибәрәләр дә чагыштырып карыйбыз инде. Син пешергән ризык белән нәрсә килеп чыгарга тиеш иде. Әгәр дә якын килсә бер 80-85%. Ну, дуслар чыгарга 75%. Мин сиңа безнең тапшырыбызның генераль партнеры булган синең якташларың, синең райондашларың Көкмара металл заводыннан әлеге менә бик шәп бу бик күп функциональ. Менә бу моны кастрюль дисәң дә була, кичкенә теге кастрюльщик дисәң дә була. Ботка пешерергәме, аш пешерергәме монда. Су кайнатырам. Әйе, менә кемгә нәрсә бит инде. Бу теге нержавейка менә бу менә сездә үзегездә чыгара торган. Бик яхшы менә бу кастрюльне, тоткалы кастрюльне сиңа тапшырам. Ярар. Әйе. Юк икән инде монда кала. Яхшы. Юк икән концерттан күтәреп барасы була. Я, Вадим, аңлашылдымы? Аңлашылды. Әзер булса, пешерә башлыйбыз. Яхшы булат, давай. Киттек. Я, Вадим, менә бөтен ризыклар монда, йомырка, сездән чистә күкәй диләрме? Әй, күкәй, ярар булсын сыр, укроп, бу тәмләткеч өчендер инде. Ит, фаршы, кәбестә һәм дә инде әшмәтән. Менә шуның берсе артык әле әйтергән каман. Менә буларның берсе артык. Ит артык була алмый инде. Ит моның ите бөтенләй күп, безнең студент вакытында да күбрәк ит. Ин хәтерлим, кара менә җәмәгать чынлап ул дөрес әйтә. Әле мин аннан иртәрәк студент булган идем ул вакытта. Менә яртысын бүләсен дә, менә шул кисәктән без инде бер ризык пешерәдек. Моннан әле 2 тапкыр пешерергә диде. Бу беләсезме 4-5 егеткә. Шулаймы сездә дә? Булгалады, нахырында. Иң мөхиммәтегә ит исе керсә инде.
Şap bular indi. Birisini alıp atırga deysen şimdi. Ey, men birisini alıp. Mene bu kebistane şekiliş hoşum men özüme. Davaş onun şekilişkine hoşuk biz bunu pişirip durmuyor. Ha, bunu alıp atasın. Yara kimga şoltiratasın sen to'xta. Şoltiratırga da gerek. Ey, şoltiratsan aybat bo'lar edi endi. Xotin ishda ham u qo'yda. Mene oramda böyle balalar bilen ide olmasa bunu şoltiratib qarayım indi. Ey, şoltirat. Kimga şoltirat? Eng yoqimli kishi kim edi? Xotin. Ey. Ya kimga bundashasan? Xotin qay? Türlü настроениеге qarab bo'ladi. Jonim motorim Larisa. Былай Лариса deb aytamen. Larisa ismi bo'yicha. Ol senga Vadimdi. Ha ishda biz singrobga qo'yib, ha ishda kim Zaxarov tabib jibara shunda. Zaxarov нормально. Zaxara. Shuni intonatsiya bilan qo'y. Так. Olsa trubkani. Nasıl da var. Yaqinroq mikrofonga. Şey bunu. Laris. Alo, Selam. selam. Men temni kirishda menda pramo efir menda senga şoltiratira qo'shdilar. Larisa isamiz xayrli kunlar. Bolot Bayramov bunda. Aya, Vadimga narsalar pishirga kerak. Hozir sizning yordam kerak. Bir kengashgina endi, ozgina. Men senga aytam narsalar bor ekan menda. Kukay bormi? Sır, it, farsh, ukrop и сметана. Еще что-ли? Да. Yo'q, bunda kabistada bor edi. Bunda Kabiste var ya, biz kabiste. onun birisini ortiq deb kabistani olib atdik. Sıyık moy var kısa gelişte. Hozir Tak. Neyse kıştırdıysan sen. Bolalar bilan bo'g'ay. Bo'ldi. Oldu, şunda halikine. Anın kichkinasi telefon siyosha boshlasa, men bilan siyostirmishi to'xtamaydi. Ha, shulaymi? Emin aytsang shu bitti. Yordam etdi. Bitta shotirat turibmizmi endi? Tag'in so'raysan aytdimmi? Yana shotirat qo'ying. Naga narsa yo'qtirdimmi? Yo'qmi? Nega boyla prikинул endi. Ayda, menda prikin o'yindi bunda. Biz kabistani bor. Da, kabista. Olib o'tirga bo'ldik ay narsa. Boshib taqarsak bo'lar. Kimga narsa kashaga kabista. Bizne kabistani shekilli yaratamlar. Nagrat yaratamlar bu o'xshab jariga. Men ani Kabasizmi? Ey, gidelim şu an. Qisqasi Nechib pishirib siyla bo'lsak endi. İtni azrakkana tobada kızdırıp alıyoruz da. Kukayını üstüne kukayını temizle, batıp kukayı tepesi şekilde bulayın diye. Ha, it bilan. Hey? Onları üstüne sır kaplıyoruz da. Aha. Peki üstüne kaplayıp duruyoruz da. Smetan bilen ukurapını oturup sos yosap. Şunu ipiye manıp götürüp aşırız. Retsept 10 minut bunda. Ketdik. Ya, mana Vadim bizga endi pishirga kerak, pishira boshlarga kerak. Men endi ongli bu retseptiga bek allani xotlovlar tug'ilmi? Bunda endi Başlarım. ay, boshlarga bo'lar. Narsadan boshlamoqchi bo'lasan sen? Ben hemen bir moy ko'rayım. Şunu men moy. Yori, ay, suyuq mayo. Senga biz tomondan hozir qo'yamiz. Sen aytirsan, ham qizroq kerakmi, birozgina Bulat. sovuqroqmi? Salsa olmay bitqani bizmi deydi. Yok. Big Vallahi cidden. Maylı bulsa şöyle bular diye bekledi bizim. Mayli bo'lsa joyli bo'lar. Şunisi var. Bunda men qolsa bizga so'g'on jitmaydi, biz ililarga Soğan cipmi biraz sarımsak bulsa takada şabindettiği sos bilen yine ha bu katıp jiberiye kurup. Shu ayttiribman. No, men qolsa biz ililarga bunda tag'in hali so'g'on jitmay. Soğan sarımsak bulsa bulat öneminde sos kasıga sarga ekşap bular emas. Ha, to'xta, olay to'giladi. Menga kishdan hali kishilardan aralashasi bor bugun. Yo'q, men senga so'g'onni tamam, biz sarımsak da bor, semitak so'g'on, mana sarımsak da bor. Ajab sarımsaqni da qizdirib, Yarar, mana yortsiz jitaman. Yortsiz jitem ya kosa. Mana shuni nima aytib kirsan, qara. Uzun ishlab bitir. Yo'q, bir şey ayttirdi, men odatda shu aytaman. Qaysi meni ishtartasan, musini olib qo'yamiz biz. Sen ishtartib mana da turib turasan, akirna men vog' aytib. Shubin qirig'ini qo'y shunda, mana bunda qirig'a qo'y. Sen o'zingdagi kabi qilishit menda. Хорошо. Biz endi o'zimizning sponsorimiz turida jilo so'zlarimizni erishtirdik. Topshirig'imizning endi mana 10 yil davomida general partnyori Ko'kmara Metal Zavod-Saba zavodi. Ko'kmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan Zavod-Saba o'zimizda Ko'kmara rayonida Ko'kmarada yetishtirilib, o'zim borib ko'rdim o'z ko'zlarim bilan.
iki zavodlari var. Bir zavodunda endi mana shunday tobalar, kastruller, pişireler deb yozsizlar. Nindigina zavod yo'g'anda, ikkinchi zavoddan ur-yangi zavod, mana shunday nirjaveykadan anda Safiya liniyasi desam, anda Leon degan liniya mana shunday nirjaveykadan big ko'p turli zavod sabalar chiqaradilar. Ham bilasizmi, ularning Kimmonti yaratasizmi? Pishib chiqqan vaqtida. Mening xotinimda eng firmaning rizqi montimi. Shilotib o'shaga yo'q. Mana qo'ynar kelish. Mana shunday zavodda Sho'rpali. mana ularning shunday yangi montavarkalari chiqqanmi? Mana shunday zo'r motor, u shunday ta'minlab pishiraydi u montini. Biz endi hatto sinabda qaradik bir necha taqir. Ham hali mana bu zavodlarning bor zo'r bir istinligi, do'stlar, sizning har bir shahzada aytam. Ular har turli plitaga to'g'ri keladi. Mana gaz plitasida pishirib bo'lar, elektr plitasida, stiklo keramika ham induksiya, bilasizmi? Ham haqiqatda krishkasini olsang, duxovkada turga bo'lar. O't. Adreslarini aytib chiqam. Baralarning firmaning kibitlari Kukmarada, Qozonda 4 adres bo'yicha, Pavlikhin Rama 114, Richard Zorga 11B. Bu Gorki Park Soda o'zagining birinchi qatinda, Musin Rama 23B bu kvartalda, hamda edi Leningradskiy Rama 27 aviatuzilish rayonida. U kibitlarga borasiz, o'zingizning joningiz tilagan tobalarni, kastrullarni, qozonlarni olib qaytasiz. Sizning endi bordir o'zingizda qozon, nima? Ovulda bormi? Bor. Solamiz mana edi. Moy mutqulashmaydi. Moy jonmiymi? Yo'q. Yaxshigina shilindi. Yaxshilindi. Qara, Kukmaraga yashnab siz Kukmaralar, Kukmara tobalarini, kastrullar, qozonlarini qo'llanasizdir endi. Menga qolsa bo'ladi. Bu aybat tobalar, shundan da so'z yo'q. No, menga elektrga tobalar shunday. Qara, elektrga deganda Shelter dega любой narsa bilan. Mana bunda bit. Ni bilan nitib bo'lmaydi. Sizlar deb aytdilar hali. Vadim, qoshiq bilan bit bo'lmaydi. Qoshiq bilan. Andiylarida bor bitalardan, kibitlarida shu qoshiq bilan. Yo'q, o'g'ish. Bor. Senga kerakdagi elektrga temir ni bilan? Andiylarida bor bitanda. Meni o'zimga uylarni simda pakritigina deb o'ylaysan, albatta bunda pichoq bilan kiraga yaramaydi. Lekin ularda bor mana shu elektrga men birsinda anining bor endi elektrga tobasi. Shunitiga temirdan, nidan qaralib bitgan siyatmishi. Yozuvni ko'tarib qaraverim. Kukmara degan. Shani aytani qo'yash. Kukmara bo'lmasa nasa bo'lsin deydi. Bitmasa shu Kukmaradan chiqadi deb bitindi dey. Tak. Shunga ko'ra andilarda bor. Yarar. Ayda biz endi zavoddan ko'shik hozir. Pishilavodga, zavoddan pishilavodga degandek, pishilavoddan senga men seni so'rab turmay, hatto bitim biografiyangni shunga ko'pdan tugunali men bizning TMTV telekanalida chiqib turgan, сөйләшергә kerak topshiruvni qaradim. Anda narsa bayna-baynasiga anglatilgan, сөйләштегез, bek yil shunday әңгәмә bo'lgan. Bek yish bu arada kelirga to'g'ri keldi sizning topshiriqlarga. Shundan da Hali motor insonga mana insonga yangilig'ing endi ul singi bilan jirma klip tushirildi. Biz suygan yorlar deb endi ko'pdan endi biz yaratgan yorlar. Ani bo'ldi ko'pdan. Ani bo'ldi ko'pdan. Mana big motor shunday ishtalikli, big qiziqli klip kelib chiqqan. Ikki jir bor-yu, shundan so'ylab unda. Notigasini da tushirib biz Alloh bersa deb o'ylab turam. Aslan endi jir. 1 yilganing 2 yarında degan to'g'ri bir xalq bekni etib yaratib odziflari bega bo'ldi endi o'jimning to'g'ri. Ana Alloh bersa anga da tushirib deb o'ylaymiz hali. Tag'in bir qopshiq ishlab o'tsam tezgina. Mana Alloh bersa bugun ertaga bir ikki qopshiq ishlarsiz. Sразу ijodga. Alloh bersa. Yarar. Sen o'zing so'rab tuskiranmaymi? Kira. Biz bit qatashma deysan. Qatashmalabız. Kirsin. Yarar, ideya bizning TMTV Production'dan bo'ldimi? O'zing aytding, qarada, shu chilik anda Ural mototsikli bitdi mana. Mening bolashaq Ural mototsikli bitdi o'sha. TMTV Production qizlari, yigitlari narsa menga yozib berdilar-da, yozib sizib. Men tushiramiz deb aytdim-da, Buyuk Tavrayining Mulma degan avulga qaytdik-da. Barandiy avul. Bizning do'stning avuli. Shunda qaytdik-da, tushirdik mana shu. Elle qo'yiladi. Bu yerning avtori kim mana sanaqa? G'azi Nurmurod so'zlarini Oydar Abi Temirbayev Big motor. Oydar Abining jilari menda ko'p ishindi. Respekt. U bu yilgina yozilgan jirdi ko'ringda, bu bir necha 3 yillik. Shulay yo'q mana? Yozilgan jir.
Şelter min elemetem. Eligine çıktı kebek. No men bäli minimaldyjylar bilesiňmi bolat köpmi? Köpmi? Halykka çygarmagan. Neydi bilem? Radioga tigi telewizionyga bermegen jylar köp eli o. Vadim aytayın da atnasına bir 5-6 kişiden bile jırlayın da meneken, jırlayın da meneken diye. Ünni bütünsine jylar bitirip Bütün jırla bitirme elimine bit. Bütünsine. Solyk. Zapaslar. Ede sağ olsun. Solam. Yarar. Yiş pişirge turu kileme, ilgeresin mi? Yiş pişirge tory kelmey. Menim hatym dagam bir geýbet pişire. Tamam şeyler ise. Away, küýüm kilgende tege Keyif kilgende. men özümni bik temne oşurga pişire turgan kişidir diýip şuklaýym. Şutluysam. Lakin bik sirek. Hazır tekşirip var ebas. Hatımda aytayım ya, как у тебя так получается вкусно diyen bolup uruşçalap jip bereli. Şolay yok mu ne hatta? Makti. Tuzun kubrek. Salsan jellemeyeceğim. Kstати, tuz var mı? Brışt var elbette bize. Tuzda brışta bitmesi de var aynı anda. Tuzda brıştap alasın iyi. Değil mi? Zaten Allah itemle bulaşa. jılısında Aha. salıp koyuğa kerengere kişi kurmayanda. Evet, no firmin rizanı sen nerse? Benim firminni rizik Şimdi uramda pişersin mi? İyide pişersin abi. uydu. Firminni rizik o benim. Ben bir ya. Ben de toru kiler şu. Yok, şöyle da. No kamar riziklar pişirmişsin. Yo. Ben sırası aytıp koydum. Ben metem kamır basmayayım. Ben 11 yıl temlik kireçte bende baskanım yok. Ben basabilmeyim. Şimdi de sürekli. Ben kamır basmayayım şu an göre. Tak. Benim kilip çıkan şulpalay berler temne. Bulyon, it bilen uz sogunda mene nitip pişirim. Şurpalar. Ne şunu. Aha. Berengi şulpası şunu. Hey. Yara. Uha, dik yaratan benim pişir getiriyor. Uhan çık senin resepti. Men de resepti görmek. Kugün işik kuşa. Şulay. Nişik tuyam şulay. Meri ahırdan tege ilikemin koyar kurgan bar. Men türlüçe pişirem. Başta it salıp pişirip, yonadan balıkta salam. Balıkkana salıp da pişirgen bar pişirem men. Hani balıktan salıp pişirgende biktemle kelip çıkmayı direkt kebek. No, bik temne julpaşısın kilseyin de ilk başta it ezek tavuk iti pişirip alalım. Mana şundan kelip çıkan neydi o dostlar? Uha ispit uha diyen. İspit uha. Ben özümde aşağımı bilir bunu birge. Uz gözlerime kurmuşa. Asıl kurge şağladım ben de şulay ikanim. Tak. Bizim işte bitti kebek indi bunda değil mi? Gel bitmedi. Ben bunu bitkençe toru melledi ulanayım. Bitsin sürüp. Ede torusun mu? Bunda salasın anda. Yo. Ümidi galiba üstüne gene salar bizi pişip çıkar. Üstüne salamız iyi. Mana konsertin haydi konsert olacak siraşa gel yarar. Rizik boyunca anlaşıldı. Ben Nindedir anda bu yılını rejissura da var, ssenariy da var. Yani olay bulur diye uylanmaganıyım Bulat. Tutunganda mı? İyi. Men indi Oyrat İlyasov bitindi. Edeli Vadim Barış diye olay işlep qarıgalı deyip gitti de özünün ideyaların, özünün fikirlerin men şulay көрем senin konsertni programmangni deyip söylegen. Şimdi Oyrat indi davay men aytam işlik deyip tutunduk. Ta o bu bit konsert men fevral ayında bolası bitindi Bulat. Koşuruk bitip uzandı. Bilem. Sebepleri bilgili şuna göre. Ne? Davay men aytam işlibіз deyip indi hazır ortqa jol jok indi. Qanechikdir şunu işlep çıgabız Allah bersin. Ne? Manda istemen indir tiyatr artistleri var mı? Yok, senin kollegaların var mı? Senin komandagan ama. Kollegalar bolacak Allah bersin. Kimler kele kollegalardan hele bilgili mi? Aytirge yarый mı? Aytirge yarıydır indi. Nesesi var indi aytirge? Mene özümüzün kreşin kızları bola Tanya Yefremova diyen bir yakşı yollap kile kız. Ol bolacak. Alina Davidova. Aha. Men de birinchi sahnaga odamlarim yo'siy boshlaganda o'qirga kirganda o'g'indi bizning bilan ishlab ketgan mana har yil sayin qatnasha Albina Abramova. O qizlar onları mana hali WhatsApp'tan yozib jibirdim. Menda bir hurmat etgan bir jashaga hali xabari kelmadi. Şuna göre ayta olmayım. Bik sirek ko'rinib turgan bekda temni shunday yashadirdim yani tege. Buni bir qotib qizdirmaydi. Yo'q bo'ldi, mana. Hali vaqt xabari yo'q. Shunga ko'ra ulda bo'lsa
Ничек итәбез? Сценарий безнең 100%-ка удалса дип, теге урысча әйтмешли, шулай дип әйтә алабыз. Ага. Алла бирсә. Ну, булай бөтен әйбердә әзер, тамашачы бар. Җырчылар әзер. Биюләр. Билетлар сатылган. Биюләр дә бар. Бәрмәнчек ансамбле була бит әле безнең. О, ничек шоу түгел инде. Юк, шоу түгел. Шоу була бит инде бәрмәнчек килгәч. Шоу түгел. Үзебезнең дә менә керәшен культурасын, мәдәниятен, сәнгатен күрсәтәсе килә. Тамашачыга аны бөтен җирдә күрсәтеп бетереп булмый, шуңа күрә менә безнең менә шушындый Культурабыз бар, ансамблебыз бар. Менә безнең дә шушындый кешеләр бар дип әйтәсе килә инде сүз тамашачыга шулай. Сезнең ансамблегыз белән мин быелны Сабантуйга барырга туры килде миңа. Ставропольега. Искиткеч, ну, мен шок катып кайттым. Мен аларның әле шундый тулы программаларын күргәнем юк иде. Аларның биюләре, алар анда җырлап номерлар ясыйлар. Ой, шок катмалы җәмәгать, чынлап та менә. Барып күрергә кирәк. Менә кемдер бит ярата концертка җыр өчен неме? Мен үзем күпчелек шул җыр өчен дирим. Кемдер бию карарга кирәк, кемдәдер шу биюдә булсын ди. Монда шата бию ярата. Биюдә җырда булса бит инде бу икеләтә. Мош, бәхет. Миннән гел кая барсаң да Вадим Керәшин җырлар дип бөтен җирдә сорыйлар. Ну, җырларыма туралар. Халык җырлары, Керәшин халык җырлары синең. Ничә бар, ничә репертуарында, ничә җыр? Ничәдер дип санаган юк инде. Кайсы Менә иң танылганы кайсысы? Алай кирәк, булай кирәк ишетергә. Теге Басали станокканы нитәләр ичинде. Әйе. Шуңа. Әзем станокка, нидә станокка ул? Аңлатыр мин аңламыйм. Станокка миннән сораганнары бар име? Станок бу. Аны Алик Фазылҗанов бер әйткән инде миңа каяндыр. Сораштырган ул аны, Каплап пешерә дишме? Әйе. Әйе. Алик Фазылҗанов әйткән инде миңа, Вадим ди. Станоктан нәрсәдер эшләгәннәр дә. Бас әле станокка ыстаннары ыспайла дип җырланган икән ул. Ыспай гына дигән сүзне ишеткән бармы син? Ыспай гәүдәле, ыспай. Яхшы мәсьәләсендәдер дип аңлыйм. Ыстаннары нәрсәсе ул? Әйдә шалтыратыйк әле. Аликка шалтыратасы. Йо. Станокка ыстаннары. Ыстаннары ыспайла. Штаннары түгелдер бит, юк инде. Станда нәрсәдер. Син ишкән бар идеме? Утын станы. Стан дигән сүзне ишкән юкмы син бөтенләй? Юк. Утын станы бар менә, былай иттереп ясалган теге кисә. Шулай менә ул стан. Әйе, инде станда нәрсәдер эшләгәннәр бит инде. Макты җырлаганнар инде. Ыстаннары ыспайла дип. Монда инде калыптан киткәч торабара күчкәндер инде. Ыстаннары ыстанда дип. Әйе, үзгәргән. Әйе. Станда һәм Татарстанда яхшы туры килә монда рифма. Рифмасы. Яхшы, димәк концерт турында шулар, калганнарын инде килгәч күрерсез. Җәмәгать шуны артык сөйләмәй инде. Бер 3 сәгать буладыр әле. 3 сәгать ярым Алла бирсә. Концерт программасы үзем сөйлим, үзем җырлыйм. Һәм мин шуны әйтмәкче алып барыр өчен бармы ди? Үзем сөйлим, мин битәмне сөйлим булат. Әйе, син Төгәл сөйлисең, матур сөйлисең. Юк, синең җөмләңнең башы ахыры бар. Шуңа күрә шулай дип уйлап та инде. Давай Вадим барыш үзең алып бар диде Айрат. Үзең дигән шунда. Менә мин шул кирип чыгып йөргән арада инде үземнең якын шушы дус артистлар чыгыш ясаячак. Син кием алыштырганчы? Костюм күлмәк алыштырганчы? Алдыр инде костюмнар да. Алдыгызмы? Ай инде. Костюмнар. Спаймы? Спай гына булды. Аласыңмы, тектирәсеңме дигән кебек теге. Тектиргәне дә булды. Менә әле узган гына шушы концертка гына җитештерделәр менә. Бер Керәшин күлмәге. Хатын жуганда теге, мен бар Керәшин костюмнары. Хатын жуганда утырып киткәннәр. Утырып киткәнме? Ие, утырып киткән. Шуңа күрә икенчене тектирмичә булмады. Менә шул. Тартып сузып карадык, кире ми икән. 2-3 чайына кайтмый. Һәм тагын бер менә синең теге тапшыруда мин ишеттем бер сүзеңне синең. Керәшеннәр концертка бик аз йөриләр, күбрәк. Менә татарлар йөри дип менә. Мин үземдә Алла бирсә барасым килә. Беләсез, менә мин бик нык барасым килә концертка. Менә безнең Лейсен дә бик ярата.
Senin jırlarыңna, senin ijatыңна Келегіз Алла рахаттанып берса, тыңлайбыз. бір-екі шүттірбіз, Алла берса. Алла берсе. Шул проблема менә, проблема дип уйлыйм аны юкмы инде ул аны чите. Алар күп бит инде бер уйлап карасаң, бәлки әйтмиләрдер, алар киләләрдер, әйтмичә жириләрдер. Нәрсә ул? Керәшеннәр концертка азыр дисең. Ну, мен сұрайым бит. Мен һәр бір концертта сұрайым, залда керәшеннәр бармы дейм. Әйе. Теге кай керәшеннәр яшәгән районнарга, төбәкләргә баргач та сұрайым. Әс. Минем шелтем бар керәшеннәр. Алсана без бит күп. Без күп, әйе. Конечно, ул 1000 урынлы зал. Без аны бит 5-6 көн буе тутыра алабыз кирәк. Керәшеннәр әзрәк бул яктан не. Ул сине татарлар үзебезнеке дип җитәме? Белмим. Мен безнеке инде менә диге. Халыкны аерып йөргән юк инде булар. Без бөтен тамашачыга хезмәт Шишкәндән бүдерәм сине, мен шишкәндәм сине. О, мәтем кара ничек җырлыйм әйтәм. Вот. Анасың Вадим Захаров диләр. Мен туктале бит, мен ничектер башта. Итмей. Туры килеп әйтәм, туктам әйтәм, шулай иттереп җырлыйм әйтәм, кара әле. Бу чын үзебезчә дә шундый моңлы күңелгә үтеп керә торган тип. Менә шундый җырларны ишетәсез. Килсә җәмәгать, концертна рәхмәт итегез. Безнең инде монда эш бетте диярдек, кайнасырсы калды безнең. Шуны бутармын дигәнем. Biz bunu hazır batып işleyimiz de uğuş arqılı çıkarabız değil mi? Üstüne salabız. Bu uğuş var Var. En jaylı, en rahat resept oldu bu. Əli Allah versə bik təmin edə bular deyib bilim. Bu inşinapda körək salamız olansa benim qayıb bu qayında. Yarar, hazırga reklama qarıyız. TMTV telekanalında təmli kürəş tapşırı devam etə. Bizdə qonaqda jırçı Vadim Zakharov. Big over resept pişirəmiz bugün. Bu Salavat abinin qınanda jingirək. Salavat abinin qıda overraq idi bu qayarlı reseptə xəttə. Həli silep тұрғанın özünə. Так, nəsər şeysi qaldı bizdən. Onda Vadim bulay deyib. Vadim soğuz yasamaqşı bulayım. Smetanqa mənə bulunu bilən. Min ansına qarşı tuğul. Şuna manda başlar qayma. Ya isə talinkəyə salabız, üstünə salabız indi şuraya etdir. Sırını da şunda salmaqşı bulay. Əmin edəm sırını manda sal deyim. İkisi belə də kilişəm bulat. Bitləmli bula o. Bizə şuraya etdik. Davay. Nomara barı qırası bitində. Ay, barı. Mənə rüsündən qələ. Bu bizim şey qırğış. Sizə qırğış? Qırğış deyir. Qırğış. Çorka. Ne çorka? Yine qırı. Qırğış. Bizdə də şuraya. Oğuş kimdir? Oğa bizdə kimdir? Avulda bu yılını bildin mi sen? İşledin mi? Traktor kombaynar elekti mi bu yılında? Yok, beygirliğine selekmedi. Berenge? Berengeler, var mı? Oğlanlar hiç bulmadı. Şu konsept meşakkatleri bilen yürüp koptu öyle. Özü bizge yeterlik ne? Kapalka bile alar mıydı hazır? İyi. Biz kişine vakitte 30-35 suti bakışlarını kul bilen, oturtup kul bilen kazıları biz elektik yine artık. Elektik bir şey. Hazır indi kapalka. Bizden getirin bütün teknikse hazır eti. Özü bizde var. İyi, bütün evi var. Berenge de pişenge de Allah'a şükür eti. Elimallar asırı mı? Onlar bana kışka eti yok bakımında indi bir. Olası bulur. O bütün indir şiğil de şulay bitindi ama. İyi. Tekinseler silkinlerge, шығып kırıga, aralaşıp alarga. 100 şubi, 100 tırdımine. 100 şubi, iyi. Broiler. Aha. Bu indi sizge. Bizge de indi. Bizge de değil. Senin singling turunda sen bana bir de işkenim yok, silegenim yok. Singling kaç benim, neyde? Больницада шли, РКБ'да. Реанимацияда. Медсестра болып шли. Реанимацияда көңілді екен іші дерсің. Бұл ғойләлім ол... İyi. 15 Aralashıp yaşaysınız mı? Konaklarga erişesiniz mi? 15 yaş malayınlarına, 15 yaş dolamını. Allah birisi Stas Uluqi kadet mektebinde 9. klasga gitti bu yıl. 5. klasga kadet mektebine bergen edik biz ana. Tege oramda şaltay-baltay yürümesin deyip. İyi. Ha indi tipli, big seriyozny. İyi, jetken jigit bolup kele. Kirengene. Üzümün kızları. Senin koyla turunda indi big siyleme için ki min itametteki tapşırıdan qaradım. Mene siyleşirge gerek tapşırım qarağız yemme Vadim Zakharov'dan. Var ol, internette de var. Anda senin mene min konsertta sıramakşıyım birine soru bermekşiyim. Kızım da çığa mı deyip. O seninle jırladı bit. Bir koyadır. Ana bir bala Salenka'da bir tapqır çıkış jasadık biz adam bilen. Şundan soň men şonday fikirge keldim. Miranda
Boladan da artık ne ettim? Mırışıldım. Şuna göre meytem birincisi bulur, hamsın olsa bulur. Şuna göre. Kişi kızım. Şpagat. Şpagatlarına da otura mostikkada tuşa nese deyip ettiğinde tağın. Big Shock. Big Shock, malaylar şekilli. Tege. Olası tanışırak. Olası tanışırak. Öyle bir pişkine yaşana. Aha. Bayıl mene indi. Aslında bir şey yaşa. 18. yılga. İyi. Bir şey yaş. Küçük kızga bir şey yaşa. İyi. Bayıl 6 yaşlıklar bilen mektepke gitti. Podgotовительный. Podgotовительный var. 6 yaşlıklar bilen bir gece indi. Aha. Olda yolga mektepke vermesindir bey. Bilmem ben nişik bulur. Oğluyla alfabetlerini te enisi bilen zanim der şoğullarlar şimdi var. İyi. Mana şunday zaнятой kişiyinde Vadim. Көрәсезме? O şarkı pişirgende de erik bilmeler diyorsun. Aşağı Karachik motor buldu. Demek konsertte yarar kızlarım, balalarım bulmay. Yok men şuna göre edem şunday fikre keldik. O keldik түгел, keldim. Бүтән мәйтәм, bu teknik gerekmez. Bali tege o şeyden de tüplürek profesiye soylatırız Allah verirse. Hazır anı bilip de olmay qayсы tiplerek ekeni de anlamazsın indi tege. Ну үзләре күңел тартылганга бирегә кирәк инде. Bir яктан син теләгән профессия, ул яратмаска Менә булат минем гомеремә кешегә шундый минем күңел шундый ярдәм итеп, ярдәм итәсе килә торган. Врач булсыннар дип. Ой, врач дип сиңа әйтү җиңел анда бит беләсеңме? Нинди кеше булырга кирәк врач булыр өчен, неме? Ул теге кан белән, ни белән эшлисең анда. Хәтта теге зубной техник булсаң да ул бит инде барыбер. Булыр, ала берсә, миңа калса нәрсәдә булса килеп чыгар дип уйлыйм мин. Әле теге детский педиатр булса әле, мин әле аңлыйм менә. Педиатрлар кирәк. Толковый. Педиатрда врач инде. Юк, врач менә әле шунысына әле дим теге. Үзең беләсең, реанимациядә эшләгән кешеләр үзләре генә беләр нәрсә белән аларга. Очрашырга туры килгәнен дип, нәрсә күргәннәрен. Иң мөһим бәхетле булсыннар дип безне. Сәламәт булсыннар. Бөтен теләгем шул, иртә белән торга, итәм бекмим. Иң беренче эш балконга чыгып, зәңгәр һаваларга карап, Xudoyim men aytam o'zimga, semyama, yaqin tuğanlarıma aytam, yer yüzünde barliq kishilarga da tinchlik bo'lsin deb, esenlik sog'lik bo'lsin deb, bolasizlarni bolali ettirib, ota-onalari bo'lmagan bolalarni ota-onalari ettirib, mana shu tilaklardan boshlana. Mana shu. Maşallah. Eng zo'r boylik, salomatlik, yaqinlarin, tuğanlarning isen bo'luvi. Şulay. Ya, bizning resept hazır. Qarachik motor bo'ldi. Ay, motor. Qarali. Bu kartinka. Bu bit kartinka. Mana shunga sir kerak deydim men. Ko'rasizmi? Motor bo'ladi. Erede biz hali Vadim sina bir birimde hazırlab qo'ydik. Jırlarga gana qo'shmayni. Yo'q endi nechagina jırlamaysan endi sen. Jırla tava, sansa jır. Endi jırla. Jır endi bir so'zsiz ansa jırı. İkinchidan bizning hozir anlatırım narsalar kerakligi. Hozirga hazırlanamiz. Biz endi o'yinga ko'chamiz. Vadim, men senga bir turli ilning rizig'ining ismini otayım. Sen qaysi il ekanini bilirga tirish. Aytib qara mana. Ham nindi rizig ekanini hisob etirga tirishib qarayın dema, shamalab. Men bek ko'p chet elda bo'lgan kishi Usmon. Qizlarga getirib degan. Masalan, platsindi degan, platsindi. Bu rizq menda. Rizq aya, bu rizq. Platsindi. Nidi rizqlar ramki? Platsindi men aytsalar menda bu menda bir so'zga o'xshagan bilasizmi? Platsindi. Plastilin. Yo'q, plastilin ura. Platsindi. Plastinalar kebek, plastinalar kebek. Plastina. No brendi. Ya'ni bu brendi Palestina illerinde işte bu yok logически gana aytaman men tege. Ya men rizqini aytam boshqa plastinda nindi rizqlar mumkin deb. Ha. Şol illerde Plastinda tek. Bu brendi sloylu nedir indi? Ay, mana. Ya belki böyle tege. Bu mana nega bek ishag'an qamir rizqi. Qamir, it mesela tag'i qamir. Mart berengi, it berengidir tege, pomidor, mart şimdi. Mana bek yaqin kelding sen, chinabda bu
Şunda rizq. Mında un rizqi. Tege qamır rizqi indimi? İçinde şundan начинкалар бар. Начинкалар keyin anda berengi, sır, mesela ірімшік, hem biz əligide bayağı biçimde yaratkan kəbistər. Mən şularını sağlar da, hem Moldaviyada şunday platsinda isimler rizq yapsılar. Moldaviyada. Öyle mi? Bu nesi yaşandı? Bizim qısты buymaydı bu. Qısты buy gibi gerekmeydi anın sisteması. Qısты buy içine de bitindi. Berengi bulamaqsalar. Amında indi alar onu qoplağanlar. Şunday rizq kelip çıqqan. Evet. Bu tüge mesela Maalesef. Haçapuri по-мигренски мәлі ябық. Мәлі шындың кебек. Rizq келіп шыққан мында. Yaramısın bildim değil. Білдің дей. Так. Мұсын оқып та бітіріп болмай бітер мұның. Калалатико. Tiko. Кім әші сенші? Lalatiko. Калалатико. Мұна. Мен де қатта нейінде айтам. Бразилия. Йо. La Біздің білен границада. Italiano. Yok, bunlar yakınıрақ, біздің граница. Санкт-Петербургтан іске мәніп кеткеш. Finlandiya. Eye. Калалатико. Шой сержа бітін аларында. Малалатико, балаладио. Калалатико, bu Fin kuhnyası. Finlandiya. Kalalatiko. Mesela bularım iken bu Kalalatiko. Bu pişken ne bir şey Pişken rizq bunun ingredientları var. Kalalatiko'nun. Bulat bir nesede kelmeyi boşuma şey. Aytip qara yara, mına Finlar nese yarata ekan. Bilmeyim. Men Finlandiyada bulgan yok. Peterburgda bulgan var. Şunda Finski zaliftan gana ko'rinib tura deb endi shu anlatganlari mana ko'rmadim alarni. Yuzibda chiqib bo'ladi deganlari shunda. Men de Finski zalifga kelib ko'rmadim alarni anda. Kronstadtni gana ko'rdik keyin. Kronstadtda. No. Tak, şöyle o'ylab qaraymiz. Finlandiya, Kalalatiko. Finski zalif degan so'zlar chiqqisi balki bitta baliq rizqidir. Balık mı ne? Ot молодец. Bu Selyotkani olalarda. Mana Selyotkani olalarda, mana shunday zo'r Selyotkani. Tamam, baranga olarda endi bizga yaqin bo'lgach, bizni baranga oshiylar endi. So'g'on, süt, yumurta, tag'in un. Sho'ytirib, ana menga qolsa bu bilasizmi? Hozir duxovkada pishirilgan rizq. Sho'ydir. Ey. Selyotkani olib, mana bu ingrediyentlar bilan shunday rizq pishirganlar. Zapikanka. Kalalatiko zapikanka. Ham tag'in bir rizq, unda bo'lsa matbuxa, yesa matbuxa. Bizda matbuxat kerak. Matbuxa. Muharrifine başlanan ilinin ismi Жылы il, жылы yaq. Afrika kontinentində deyib biləm. Niye? İstərək Afrikanın üstündə. Neseler var mı iken? Kartı kuz aldın da indi. Marokko? Marokko rizqi. Sen o tegi vakitlarda temne kırışke Marokko'dan kiledir evet indi. Ne? Şef Power. Hatırlıyorsun mu? Marokko restoranları da var. Hatırlıyorsun mu yalanı? Bana sen evet. İlnur Gemayel. Ot hatır sinde. Tek. Marokko. Nerse pişirirler ki? Nasıl biliyorsun Marokko'da? No onda. Gitip qarablar, şol deb güzelden getirem degan. Benim kızdırılgan bir nesedir içinde. Narsa? İt может, не знаю. Narsa bilen? Neçe kızdır bilen Marokko'da yaşasan it neçe kızdır? Yaşlı şeyler bilen Yaşlı soğan, pomidor? Ne? Pomidor, soğan. Pomidoru var. Tatlı bırış var, teki bolgarskiy perets sebesini. Çin yaratkan sarımsak. Çin yaratkan soğan. Tek. Bunda bizim nege yaşagan hali bu. Sıyık may, tuz, koriander, hem paprika degan. Hem kelip chiqqan bilan bunday. Men qolsa ragu. Bu itsiz ragu. Ne itsiz gene? İtsiz gene. Diyetisizki. Biz itlarni yaratamiz ko'proq, biz irilar, yigitlar. Oşol degende eng birinchi bosh meni it. It kelami, it yaratasizmi sen? Kelay şimdi. Qora it endi. Ne? Qora it. Tovuqni sen itga sanaysizmi? Yo'q, sanayım. Benim ko'p do'stlar var, tovuq itini itga sanamayman degan. Necha itga sanamisan?
Но организмға теге файдасы бойынша қызыл ит көбірек анда теге аминокислотлар дейбізінде біз файдалырақ нелер менә шундай ақсымдар, майлар теге нәрселер анда бар түрлі витамин кебек берләр инде. Қызыл итте көбірек екен. Сифатлысын да инде әлбәттә. Я, бұл да біздің ризыкларны әйтіп шықтық. Крашиндарда бар ма шундай ризык? Менә чисто крашинский гына ризык. Менә бу безнеке дип. Татар әйтә бит әле, кысты. Бездә инде әйтәләр инде табикмәк диләр. Табикмәк бәйрәмнәр үткәрәләр бит инде. Теге коймак карак шоган инде. Ну калынрак. Калынрак табикмәк. Ой, тәмле була. Ул теге майда шашлатып пешерәләр аны, әйме? Пирмәнкә диләр инде, пилмәннән әзрәк сурак итеп ясыйлар. Пирмәнкә? Пирмәнкә диләр. Пилмәнне мондай зур. Зурак ул. Пирмәнкә диләр. Анда бер 4-5-6 белән тамак туядыр инде. Юк, он кадәр зур түгел инде ул. Нисек дип шулайрак. Пилмән. Ул пилмән гомән фин угырларыныкы беләсеңме? Удмуртларыныкы. Сен тәрҗемәсен беләсеңме пилмәннең? Юк. Ул татарныкы түгел бит ул. Пил, нянь дигән сүз. Пил, нянь. Нянь аларда инде удмуртча дип әйтгәндә ул он ипи дигәннән ата. Пил, кулак. Онлы кулак. Менә пилмәннең тәрҗемәсе онлы кулак. Но безнең бит инде удмуртларга тоже якын. Якын иде анда, әлбәттә инде мин үземдә агреженеке бит. Менә сездә бит менә сезнең граница буйлап бара. Без моннан теге кергән, монда теге ни булып, клин кергән анда Удмуртия бөтен яктыда. Теге нянь бай. Бу Жеш бурыш герженеш. Пилмәнкә түгел, пирмән. Пирне үзгәрткәннәр инде ала. Уйлашканнардыр да инде теге очрашу. Безнең шабылсын дип. Әйдә, без бу әйттеләр, сезнең бай калсын дип. Тегеләр пилнянь дисеннәр, татарлар пилмән дисеннәр, ә без пирнянь булсын безнеке. Нянь калган бит барыбер. Ярар, булды. Хәзер инде әйтәбез. Мин сиңа хәзер әйтергә тиеш булачакмын, күрсәтәчәкмен фотосында. Дөрес ризык пешердеңме, син юкмы? Һәм бу кукмара савыты туткалы кастрюле синеке булачакмы? Дегустация вакыты килеп җитте. Бик матур ризык килеп чыкты монда. Ай. Хәзер мин сиңа күрсәтәм, шундый ризык килеп чыгарга тиеш идеме, юкмы? Анарчы, әйдәнде спонсорыбыз турында кабаттан үзебезнең сүзләребезне ирештерик. Тапшырыбызның генераль партнеры менә инде 10 ел дәвамында тәмле көрәштә Кукмара металл савыт саба заводы. Күрәсез, менә хәтта менә бу табада язган күрәсезме индукция дигән. Индукциядә кулланасыңмы аны стеклокерамикадамы, электроплитәме, газ плитәсендә, төрлесендә кулланып була, аларның өстенлекләре шул. Җәмәгать беренчедән, икенчедән бик тәмле пешерәләр, көйдермиләр, яндырмыйлар ризыкны. Әгәр дә син үзең яхшы оста пешекче булсаң, бер дә булмаса ачык уткала куеп пешерәсең инде. Ула әлбәттә, анда минем бик яратам аларның казаннарын. Казаннарын ул бүләккә алып килергә, ярат кешегә синең бармы үзеңнең казаны? Бар. Учагы белән. Мин аны машинаның багажнигына салып, кайларда гына җиртмәдем инде. Хәтта әгрҗегә дә алып кайткан булды Казаннан, күзаллана китерәсеңме? Урманга мин моннан Казанга кайттым. Ташлап китереп. Шундый чакларда булгала диде нишисең. Так, димәк, менә бу уңайлы шәп саманча савыт сабаны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Онытмагыз, интернетта сайтлары бар. Һәм инде аларның бар фирменный кибетләре. Гомумән алар бөтен җирдә сатылар, бөтен Рәсәйдә, һәм инде чит илдә дә, минем Кыргызстанда да күргәнем булды. Барып кибеттә менә Кукмара кастрюльләре табалар. Күзаллана китерәсезме? Узган елны барып. Минем менә социаль шилтәләргә карап утырганда, әйме? 50 койда 50 нинди бер теге аңлашылмаган тел белмәгән пешерәләр ашарга бит. Килеп чыга шундый. Карим Кукмары. Алар затлар. Митем коянында калы бар. Фуралар белән затлар, фуралар белән үз күзем белән күрдем. Островларда әллә кая бит ул. Шунда анда самолет белән, теплоход белән ташыйлар ди, корабль белән. Димәк, фирменный кибетләре Кукмарада Ленин урамы 154 адресы буенча урнашкан. Казанда 4 кибетләре бар. Павлюкин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б, бу Горький парк Сөйдә үзәгенең беренче катында, Мусина урамы 23Б, бу кварталда, һәм инде авиатөзелеш районында Ленинградск урамы 27 адресы буенча урнашкан. Әйткәнемчә, монда нержавейкалар бар, һәм тагын бер мантоварка турында гына әйтәсем килә. Барларын шундый современный мантоваркалар, аларны да шулай төрле плиталарга куеп була. Бик җайлы кастрюль итеп кулланырга мөмкин һәм мантоварка итеп. Менә шундый функционал. Мантоварка, пароварка диде. Мантоварка, пароварка, әйткәнемчә, һәм просто кастрюль итеп кулланырга була. Наша итеп кенә. Так.
Тарам тадам там там тарам. Вадим нәрсе пішіруге тиеш иде екен. Так, қазір. Көрсетем еме. Бәрәңгі буламығы деймейін. Бәрәңгі буламығы. Йо, мұнда бәрәңгі буламығы. Бір түрік яме. Міне шундай бұл рулет болып шығарға тиеш болған. Болған екен бұл. Тоқта, Вадим, тоқта. Ошық мәлі сен болған деп. Неше болған? Мұнда еме? Бана түрсең бір рулет Түрсең, не қышыл бұла, қара. Сенің основасы шол. Шолай бет. Мына әлім фаршымда бик аз болған әлі сенің фаршың көбірек та болған. Кәбістесі шынапта керек болмаған мы бұның? Мұнда ең мүхімі біздің сын уақытта білмейлер кәбісте. Дұрысырағы, мына мұнда берімді беріп, дір керек болмаған ебіріні алып қоялар еді. Сен бүгін қорадың да, все, кәбісте керек ме еді. Шонсын сен дұрыс білгенсің, қарызыр, қарап тұр. Әгер де біз мына мұнда түрәбіз екен байттыр бейме, есіне салып. Нәқшылық ресек Нәқшылық бұлай. Вадим, мен енді өз істеме шындай зұр жауаплық алам да, сені бүгін тапшырыбызның жеңушісі етіп иғлан етем. Хотя қауапта тұрмайым әліге. Мен шанам қатамлы екені, қазір мақтап. Мен аманы тапшырам. Ларисама патып тапшырасың. Бұл бек жайлы ертен бұт қапшырыға сет қойнатып аларға. Өзің ертен тұрып су ішесің маннан. Білейм, әтігі аш пішіресің бек әлі қоядыр қойырға білмейсің, еме? Жалт салып қойдың, суытқы шыққандасың, алдың да жалтып алдың. Әмин әліге Вадим пішірген бұл ризықны қауып қарайым, дегустация. Бошта өзіне қаптырып қараға деген. Йо, мен адай қорықмайым. Мен көріп тұрдым бетін жеп пішіргеніңі. Бек тәміні ол болады. Тәмініге шоғын. Бәрқа кесе балара келер шоңа тегі. Сөтті ашайын құлың білен. Бисмиллахиррахманиррахим. İpi de basa ziregen bir kesek. Qara ipi. Qara ipi bilen. Qara bu sos bigrektem ekan bu minchib. Bu ishlagan yo'q ekan ana. Mana bu sos shinab da bik temli. Ezgina tuzda siptimelim ya. Eşmeten bilen ukrop. Ko'nglingni bersang aytaman. Bir voy nasab pishirib bo'laydi. Yo'qqagina Larisa maqtama ekan seni. Oddiygina joylig'ina ham bek to'qliqli rizq kelib chiqdi. Vadim Tamirqat, zo'r rahmat. Rahmat. Endi konsertimda senga konsert ishlandiganda o'ngishlar. Men de ishonib qolam sen Qozon bilan cheklanmasindir deb. Yo'q, vallahi bersam rayonlarga chiqamiz. Rayonlarga chiq, seni kutalar, men bilan seni bek yoratalar, jirlaring seni bilan chektir. Tembit o'tib kiray. Mana shunday o'tib kiray meni. Anglaysiz sana. Yurakka mana umuman ko'ngilga o'tib kira turgan jirlar. Shunga yema. Yo'q, sen o'ngishlar tilayman, sening gastrollarda yuruvingni tilayman. Sendir shifola, davola jirlaring bilan tomoshachilarni o'zingga lazzat ol. Şoroşlar olsun, dünyar tanış bulsan, emin bulsan, tanış bulsan, dünyalar tanış bulsan deyip tilep yürek her vakitte da. Koya bayramda bulsak da, yolda bulsak da, uyda bulsak da. Bek zor rahmat bular. Bek zor rahmat kelуңе. Konsertimda iştirakçımız Allah berse. Dostlar, endi sizga shunday zo'r rahmat oxirida qaraganingiz uchun. Tamli yashik, tamli oshiq ham tamli kurashni har hafta sayin TMTV telekanalida kuzatib boring. Sog' bo'linglar.